Svako od nas granicu Laganeze prošla, kako kaže ono? Zarino je kod nas Laganeze prošla, gledali me čudno, ali mali mi je posla. Bar i lijep grad bi mi milo što sam došao, a došao sam u Kotornu, no se pas posra. Dobrodošli u Kotor, ljudi. Evo ga, neki kruzer su parkirali, izašla gomila Kineza po običaju i baba travestita. A mi ćemo se truditi, ako ne danas, da vam pokažemo kako to izgleda iz neke druge perspektive. U svakom slučaju, vozimo se, idemo za Budvu, idemo na neku žurkicu i jako nam je fino. Evo ga Kotor, nešto malo sunca gore uvatilo. Inače, danas je 1. maj i veoma kišno vreme i sranje i tako dalje. Tako da, u svakom slučaju, nadam se vi bar lepo provodite, odnosno, kad budete već gledali ovaj video, već ste se bili lepo proveli, što god. Džasi, što bi rekli ovi sada, sobe, rooms, cimer. Iznajmljujemo sobe, rooms, cimer i tako dalje i tako bliže. Vidimo se poslije. Samo čovječe snimi ove buržujske, evo ovdje mi je jahta parkirana. Ti kad skontali imena ovih jahti, po čemu ih daju? Naprimjer, Songbird je pevajuća ptičica. To vam je ime koje potiče, datira od čuvenih pevajućih ptica iz Londona. I po tome ova je drilica dobila naziv. Dalje zatim imamo Timerkan. Timerkan na tečnom kazahstanskom jeziku znači Timerkan. Ako ste ikada imali priliku, to jest niste imali priliku da vidite koliki zapravo izgleda propeleri jedne jahte, to otprilike izgleda nešto ovako. Znači, to je reda, veličina, fazon omanjeg ventilatora za sobu. A ova jahta se zove Viera po čuvenom francuskom reprezentativcu, bivšem Patriku, ili Patrik Viera, Patriku Vieri koji je igrao za Juventus. Foot, freestylo, fotomotopom, batidiri-diri-dom. A ova jedrilica vam inače prvi brod kapetana Kuke iz Petra Pana. Jednoga kapetan Kuka, kukala ti majka. Znaš li ti da je ovdje svaki turista koji ikad došao u Porto Montenegro došao i pipnuo vodu? Zašto? Evo, ne znam, majke, mokra je i slana. Slana voda, brate. Znaš da je slana voda? Meni s tom rukom nećeš bacit 5. I idemo sad kod Miljanskog u kafeteriju, s tim što Miljanski nije tu, ali idemo da popijemo najbolju kafu u Porto Montenegro. Kasni minut. Dobrodošli u Budvu na pjenu od mora. Kao što vidite, niđe pjene, ali zato mora ima na prekrštu. Ali možete vidjeti za 1. maj kako se se kaže Budvani ili Budvljani? Kako se kaže? Budvani? Kako? Ama... Kako? Kako? Budvljani nani. Ok. Ama jedan Budvljani ljudi iz Budve. Seci. A ono u daljini je stari grad, zove se stari grad zato što potiče iz vremena starog, a grad zato što je grad. I kud 200, logično. A ono tamo u najdaljoj daljini je Dakli Beach. Dakli Beach zato što je tamo
čuveni Rudolf Dakli iz Pljevalja došao i napravio beach, odnosno plažu. A sad u vaše desne strane je... Snimiš tamo? Snimio sam. Jesi, ja. Ostrvo Sveti Nikola. Ostrvo Sveti Nikola koje se popularno među omladinom i starijima zovu Havaji. Zato što, jel te, liče na Havaje. A još jedna gotivna stvar jeste, snimim ovamo desno, znači tamo vam je otvoreno more. A kako kažu mještani, otvoreno more posle bure, znači kada završi, kad prođe bura, ukoliko uzmete durbin i ukoliko je dovoljno čist vazduh, može da se vidi Italija, pravo ispred je ovamo Bari. I naravno se Italija ne vidi, ne budite glupi, ima 6 sati brodom da se čovjek vozi tamo, ne vidi se jedno sat vremena vožnje do onog crnog tamo što se vidi, a ne do Italije, ste normalni vi. Jedi govna, ćao.